Mari Jose, zeu ze hartzara eta barko dugu ba? Egoaldi honekin, ez da pentsaure. Lan bat atxalen, etxen gehatzea ez alda triste xamarra. Triste xamarra da ebi honekin kanpoa eta flekiloa kopeten pega-pega inda dezula, unokin zepatzea kafene epel bategatik. Hoxe da tristeak, Jose Mai. Hemen txegare, betona. Ba, oilen esan dezu. Baita, alare, kasoik ez dezu iten. Artikulo 3. Ni oyes, ni bes. Artikulo 3, kasoputik ez. Oi ba, ni oyes, ni bes. Alperri enezuken. Pelikula bat ikusiko deu, lan bat iluntzetan politiekoten dieta al telebizion. A ber. Ba, kriston plana, Palomitak ingotxot. Earki, zerbeza bat ekarriko izu presko-preskoa. Bira, oan txasia pixka mejoratzen plana. Xe izona, ikusiko zuze earki ongo da. Segi. Aizo! A ver, zerran telebiziontan. La 1. Los paisajes de Shanghái. Lo hartuko de martxontan. A ver, ETV. Keler txikio, Franziskaner! Franziskaner, bai. Zuk haundina, bazpare, hande o no hande. Ay, ande o no ande. Franziskaner en la mano. Más vale Franziskaner en la mano que Keller volando. Oi, kamera okultak denak ikusita eusketela uste ba. A ver, beste hontan. Coño? Orduoitan pelikula marraneteoik ematen ditu, Ze, zure esnatzen hasi altzea. A ber, zerbeza ekarriko izut, palomitak egiten dian bitartan. Bai, oi. Zerbeza ekarri. Tore. Franziskaner erra da, Zerdezo, gizona, dauneko izarriten altza ere. Ke asko. Bero, ite baitu hemen esan duzu. Kalefazio itzaltzeko, bero, ite eta. Kanpon presko iteo, Jose Mai. Bueno, jarri nahizuna, zoz ikusiko. A ber, zer daukeon. Launon dokumentala baine, Shanghai. Shanghai. Hoi zein importa zaio. Shangaiko jendei, dudik gabe. Ta? Shanghaiko jendei baldau sofa hontan. Ez ala, aixo ordun. ETV bat. Bai. Oaine kamera okultan repetizio. Politik izatei, baina ikasita euskela, denak ja memoriz. Alperri. Jesus. Orduotan pelikula porno jartzea zein okurritu zaio. Ya lo creo, zein okurritu zaio. Jolein. Dio. Mikroondasa, palomitak indie. Bai. Segi, palomitan bila, bai. Segi lasai, oso ondo. Joder. Me cago. Bueno, hoy da flexibilidadea. Ahí está rubia, altxanka hoi. Ni rubia zala uste nu baina hor ikustea, Rubia de bote. Me pone palote, Hemen ez tola diagram beharrik, zea. Ai, metxa, aquí, Listo, manoa. Bai. Atxoen serbiretak. Servieta, bai. Basoik behar aldezo, zerbezantzako. Ez te behar basoik. Manoa, ba. Bai, basoa katzu, favorez, basoa. Egon ba, bale. Mandoa nun utziet. Tore, zer zabiz izuna? Fristro, pecador. Amparo. Zertzea, anormala. Venga, gizona. Jose Mai, zemata ditzan behar izot, garajea pintatzen zunen, atea idigita usteko. Pintura soiekin tontotu ikezea, gizona. Hau nola jarri da berri zen? Nik kendu epa. Bai, nahi gabe jarriko zan. Hau, ez dakit nik mandoa nun da, nik ez dut zerre ikutu hau jarri, nahi gabe jartzea. Aizo! Zu ez zinen bat zerrikeri hau ikusten egon goala. Hor normale baino bulto ondigoa daue, Jose Mari. Marrano! Naskante, zertan haitu zea! Nola ez? Hor zer dako zu riñon erea? A ber, Mari Jose, gaina gauza bat esango izut. Guk itezte deuna bestek nola iteuen ikustear ez da batxarra izango, guk derechoa izango dugu, ba? Bai, derechoa bai, baina etxeko ez diozu batek kaso ekiten. Oainek kanpoko ibei behar zo. Kalean otxo, etxean potxo.
Potxo. Hola, alperrik aizea, Josemai. Tiran más dos tetas si las aprietas. No, que dos carretas, xatea. Ze esaten aizea, ze esaten aizea. A ver, ¿pa qué vas a apretar dos carretas? Zerzea, motza? Karri, palomita batzuk. Tore, ok nahiko aitezo. Ja. Bat propina. Nik ustea, el que parte y reparte, se lleva su parte, ¿eh? Ze esaten Su aizea. parte y tu parte. El que reparte se queda aparte. Danme explikau beharra. Kendu hau. Zu, aparte. Zartekerea. Aparte, Mari Jose. Oia, Josemari, ez okurritu, Mira, nola idien, Mari Jose. Ke asko. Ke asko. A ver, altxazu kanka. Bueno, mesedez. Nazkante. Mira, nola idien horrekor. Josemai, gorde hoi barrua. Gorde barrua, Atei nahi du. Atai nahi du. Punta brillante. Ke asko. Bai, brillante. Etza gustatzen. Josemai. Bai, ama. Josemai. Josemai, vale, esan dut. Vale. Vale, venga.